ziper, 4 leve noge, evo, to so zadnje tekme. Bomo tule malo spremenili. ODV oziroma Wasted Potential pa Drinkers bo naslednja tekma, pa ziper pa 2 leve noge, oziroma 4 leve noge. Pol zadnje 2 tekme bodo pa ODV pa 2 na kvadrat. Oziroma ne, nočno. Ker isto bo po prvem planu, da na 2 skoraj igrali. Se pravi, ODV, AK na kvadrat, pa Wasted Potential pa Drinkers.
pravi naslednja tekma ODV pa EK na kvadrat. Ste ready? ODV? Programe 20.7. imamo drug turnir, naslednji. Na tisti turnir ste vabljeni kot posamezniki, ker igrale se bojo žrebane mešane dvojke. Se pravi, v eni ekipi je fant, oziroma v ekipi sta fant in punca žrebana. In prijave sicer že potekajo. Igrali se bo pa na bregu pri Polzini.